Mana mau jaga? Iya soalnya boy. Soalnya lo kan rusak kerengan padahal dewasaan lebur film. Iseng jembi kaki jengkol berat berat. Berapa kena? Kau langsung mikir terus kaki. Lapar. Sejarah jangkau menartis. Abang bambu di nak dek. Ambu di nak bay. Terus motor. Terus dah mari ya. Jalan nak. Jalan bay. Jalan mayu. Mahir kita masuk. Abu ini nak ya. Iya. Bay, yuk. Turun bre. Eri ya. Bos, aduh. Oh, so kirong kuda kiri. Macam beda kena ngatain. Mana lah kada buat sabun. Kema buat sabun keloro sabunnya. Oh iya ya. Iya. Terus oke. So kirong kung kok mendet lah. Maksudnya iya reng bini. Macam reng bini lah. Oke, menurut saya kebuater. Celeng. Nyaman dia. Oh, sejauh conot. Ada gak suka najin dia. Maksudnya yang tes kaki soki aja. Ayo mulai ke atas. Ya ayo. Pakai mobil janda beli deki. Macam bertain dah. Kuatir jang. Macam letak ada aja. Oh, berat tu ni lagi bahasa apa sih? Berarti itu semula mobil. Oh iya, saya tempat gym super tu kan jang. Aje atasnya lo boleh heret ya. Arah mungkin apa ya ni? Normal ni heret punya na norok de kafe. Oh iya lah iya. Bawa ke soal kau apa mun heret le norok kafe lagi punya na. Oh iya. Le heret dah ya. Jadi dak kiam tak atal dalam punya ni dalam je kafe norok. Alah tu bukan kau campur je. Dungkuk mai dak gelak je ya. Oh, pas apa aja yang ujian dari kakek. Oh iya lah. Rengkila lebar. Terus jalan, hoi. Ma ya reta si kakek. Kan kok prak soki aja. Oh iya salpa aja. Kakek tokang kering bini gila sa banyak ro. Anu apa ring bini gelak kapiro? Ajo datang sang masang di gila aja. Ajo soki kapi gila ro. Mai kah? Mai mulai buka. Ah tersoki hoi. Balik sepeda. Mayu ntar ke dukun yuk, macam dukun udah bawa sabuk. Mayu. Yuk. Menarik kan makin terang dukun. Dukun, dimana dukun? Keluar dukun, kau minta Berapa kena? Dukun, kembali oleh dah. Kakek kibur kal ngakali orang. Muntai beringko, bongkar rahasia na. Monte beringko bongkar ongko rahasia na dia. Oh iya maren deh. Ya deh. Kadi bodi namun boleh cak katibiin. Oh iya tenang, kau pakun saya beri. Sengak le, monte beri pun karong kurasiana.
Yang penting kaki menoleh orang ke badan nak tok. Yalah, kau mau dia. Aduh. Aduh, ketidukon, tapi sesara. Oleh titik kia, tenuk teh dungah. Ada Pak. Mak, are mak bro. Oh, tuh nyakap. Tapi saya kapir gelar wah. Pelajari buka apa air cah? Oh iya, pas coba buka. Coba beri kutak bro. Oh bu? Iya, buka. Area berarti kok sebanyakan tak iya? Engkau boleh sebanyak aja, engkau seneraki. Balu tusan fai munda iya, mulai tak tahu karan. Tusan fai lo. Ayo. Kau menang, kau menang ya. Lah jangan endi. Pak iya metu cur ngerajon di lempuan. Bah, waktu itu boleh. Berdosa. Bah, benar Baca lu. Kok kada diri dia kalau di. Oh iya bener. Bah, Bang Ari ha. Berarti mendengkok kan karek leduk kon semonyet. Wah, Katakan wah. Maria. Udah kelihat. Atau ada ram mare mam. Daya to. Acolan. Lewat jalan. Aduh. Aduh lihat ada sul. Oh, dong capon. Dia mah. Saya nggak mau setia mau tak beri kaki bingko. Bakarok kurang sian aku. Kurang melihat dosen. Siap, Bos. No. Ya. Kabar seru deki mami ya tang tas mam lingaki. Lah tor sul. Ari seru deki. Dukon. Coba dia jadi bude. Engkau tahu. Sing kau tahu bahwa kaki buruk kalau kali orang. Dukon, kau minta lelen nah bahwa Pokoknya mau tak beri kon. Bakarok ku bingko ya. bener mah. Tuh ngono. Mun te beri engkau lelen pun karong ku reki lelen ya. Rahasia na. Bisa teh pakai nang ya. Aku metu matan ya. Matan. Iya. Ajar kamu. Kadi bodi namun oleh boleh jaga TV-in. Aja. Oh iya, tenang. Kok pakun saya Aberta. Perancaran deh.